KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi. SVJ Foundation, in association with St. Joseph's Educational Services, are conducting career seminar cum educational fair on the 4th of June 2022. Register on 9436 119 or walk in directly to the venue for further information. Ringkat lang bat kepertai barok kawai ke Senior and Junior CE Society jang ke Balang Pentor Kerap Presbyterian Shillong haga singsak jan jang ke Sauterik ubna jeleo arajar arpuar kile shimbenta ban rakhi ya ke singi penek pensa mariang lane ke World Environment Day da ke bathong ki tenrai ding haga Klaus nong ke badan haga snong lom siang. Hagani ka snile shimbentalang da UMDC jang ka Maukar Pentor Kera constituency uba pensngan NSM uba lalong kum kongsan harengkat ka jingadon lang jang ki nongelam bat kit khot jang ka Senior and Junior CE Society jang ka Balang Pentor Kera Presbyterian Shillong. Senior bat ka Junior Christian Level Society jang ka Balang Presbyterian Pentor Kera ka priang sabaya pi baru aku tring bathiang tam ka jang tribe onong pedim jang dispress. Bat nga pediang subhar UP hakane ka program World Environment Day 6 tahun Muslim aja apa. Dia nga pediang subhar UP ba pensiran NSM MDC Jungi nakane constituency ibala kloy ban darengkat bat ni bat melong chief guest nak bentar kane program. Dia nga pediang subhar UP kule sibul nak bentar ke pelak po Jungpi bat nga kermen ba ke darengkat Jungpi ha ka Balang ke Jungi, society Jungi, hak imlang salang. Bat kui bentar kan yarap sibun yang nak bentar kui pat program ro kunju. Kong ni aingu ublay lingba ni kasgi. Ya binyo dan bengkap lingba dan step. Hoi nak senam ni ka julong ni ka bakum ka senior bukan junior society ni julong ni jingtung dia. Pat kini kalayat bagi bon senam. Pat kipor ke mensuali di nonggit kam ki berim. Lagi puar mensua di long kamtam di jingkun khoi ya bedes ngiar kemudian apo ka sinong pun torba ke balong siar ke ba hati puar mensua ke bangi dang kami kena ru ke long ka bala pendap ya umbam umdi jom kini ki ar tuli sinong ke koflings pat ka torba pat kumjur ke sinong marjan ha ke dan di jingkun duk tujuan ke long ke siar kumrei hadin habut anda bala men kami kini ki badril ki kadon ke jingkuna World Environment Day fi baro hakan step. Aku ban supen kan mau kandiat. Hausnam ka kanai span new puar. Haka jingelang jong ka United Nations on Human Environment. Haka jinge kendu apo Stockholm jong ka Sweden. Haka ka jinge kendu jong ki kila rai bala kumdu baka di banduan ke platform. Nga ka benta ban penne ya ka memar yang. Balayor ban rakhe ya ka fast World Environment Day haka setiap ka kanai span new pulai. Po Sweden. Baratu ko pol ka team ka di kani ka ju ka team ka pementahi ka bagi only one out. Bagi pasutunat ko long bagari India jungiru kalayo ban host ya ka World Environment Day program house nam arja kadway. Barkani ka jingira kay kani ka World Environment Day menta ka di ka Sanpo hapo ka United Nations. Dalam was ko ban ongi pi ba kita gelong kat tuan ni kijing pen mau kan dia haji day bakani ka World Environment Day bakani ka World Environment Day menta ka basan po la rakeb yang hapo Sweden baka tim jong ka kumbapiya yatip barok hoy only one out living sustainably in harmony with the nature kabamut ngidon tang ka way ka planet earth ka jongi kadon kami ka ban penne bat ban yadon ka jingyajan bat ka na kabenta kabit kabiang jungilang paro. Masu tenak sibun bana kaliang EDC juga Iskasil district latho segi religious institutions ki communities na kabenta bana participate bangasu kuman sibun bana kaliang ka Balang Pentorom Kera jungi ringkat ka Senior Christian Endeavor Society kumjuru ka Junior Christian Endeavor Society jointly layo ban rakhe ya kene da ka bay simbenta ban thungding menta ka step hamne ngapan pa ko ji sungu ngai ka kublai ka repang ya ki samla ki bolong ki active member jong ki societies
Ibakloi ban ya simbenta hakat jingede bukan ka program jong ka wall environment de. Kabalong simbenta la se ka jing ka kubor ya ki sang sama jong ki balang baper ki society jong ki balang baper bakinu mi syakmat ban simbenta na ka benta ban ya thungding nang ban borom ya kami mariang kumjuro ban penne ya kami mariang ka jongi kabalong tanggawi ke planet Earth bangyo. Ni kum ki bangai ru nitip ha baik ka perthai bela penlong ka takum ka kitab Genesis natra yitip ha hakasam jong David ka bar pusau ka dekat banengkong ka buong ka khandeu kalong ka jong utrai bat ka jing dap jong ka perthai bat ki basong ha ka ni sko thu ang ni ka jing kam ti ka jong utrai ba kalong ka khandeu ka perthai ka utrai ba thau na ka benta jongi ni sko thu ba ka state me kala jongi kala penbenaru ba ka ya ka wall ya ka environment week jong ka state bro ko bai haga bau James speaker sangma ku minister layo ban start ya ka ni ka jirake ya ka tayo jong ka environment de ka ba don ka program hang tia po tura Harding Theological College haga balala ban sedang ya ka bagi om ka seed ball initiative program kata kalau ni bas ngoklat ba state megala jungir kalau concern ni jadi bukan environment bani ai kublai kerpang ya state government kepala penlong bermenai kan ika tayo pun ka tayo na kabenta ka may maria nga don kandiat ya kaban ai subha gino senyang siaw president kumidak ya jing slungu bat jing ai mensim ya pi ba pinang ban yesim benta ka bakum gini pudam na kabenta ka bahak miat ka may maria ni ka balik dan di 10% ni. Ni ting 10% ni tu. Bang fit buat lain buat gini na po koras Bisa ada naik itu ya. Yang nomor yo.